kang pie. Dumiman ka't magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, 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 Pampanga. Balenamig mo king lagu, kailangan dumayo. King patag man o bundok, dumurot ka buntok. Isamban ng pagmarakul, matmong balen ng apu. Parang leking parobang, bundok ning alaya. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong Kapampangan. Sisig, bintang at puro, Tagilo, Kamaru. Nangasan mo lang, kilo bagat asado. Pansit luglug talangga, biringipe sa uman. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Lumbisa kang pialben, apatungkol ding balen. Biyaya liwang piyesta, kulturang pakaban. Nagligan parul, akong iru. Tugat-tugon, pinuyo. Sisig, santo, kurandal. Sinupol Festival. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, turut-turut. Etuke, abe, Manaus ka, mamasyal ka Pampanga. Mekeni, Maracaga, Asali, dinukit ng muebles, pastillas at chorones. Yemas at rival, marakal pang marakal. Balas, kaserola, ema at gitara. Ebon, chicharun, tamaris, pulburun. Paru-pasupwali, dagal ka, Asali. Hingdala na ning bukas, ning balenta umiras, masaplan at masiglang bien, malalang pamiyame-am. Tarapan-Meryado, o balentong lino, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. mamasyal ka. Abe, abe, tuki-tuki, tuki-tuki. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libut-libut, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Pampanga. Pangaslag ning aldo. Okay, maya paabak po karega sa blanga Manal Beking pagbaragul ko Kapampangan ko Aldo po nganeng Domingo
Nobyembre 26 siya po ing bulan 2017. Okay, kumusta ko po? At sana abayan nyo kayo po ang potang alauna, Aldo Domingo. At atin niya rin po yung kaakong partner. At kalupa na po ning kakatamong asambitla. Ketang milabas Aldo Kakamben. Wow. Ating Sige. katang bisita. Wow. Pinandit pagilala tala. Rendi nga lang sawang gagambul. King kulturang Kapampangan, kantang Kapampangan, pulosang Kapampangan. Kaya betala po king mapila na pinandit Mr. Bong Manalo. Yan. Siguro very popular la po ring kanta. At i-Miss D, retang kanta ng Miss D, sariling kanta, sariling composition, at retang alo ang kantang adaptations. Menibat ka rin kantang English pero tinranslate Kapampangan at masanting pakiramdaman. Ba, Kakamben? Ba, tatangar At tuna na. ka? Ba, Ote, ika naman. nakaakakit eh. Uli mong makamatuling kungen eh. Balak makasablaying malan. Bayi ka naman. Diyos ko. Lote, kalupat na nga mo. Maputi ka ang bagya ka na ako. Nung kami salita, barong at saka. Bala ko may sabihan ni Miss Dinan din eh. Kakule may luklukan. Bala ko sinablay ng garing malan. Ba, Kamatuling mo. oy ka mang kalupa nening kay susulod ko eh. Ay, aline. Aline ka no. Mas masantingin ka ko. Mas masantingin ka na ako kumpleto yung lagyo. Mas makabayo. Makabayan kay ka. Kain city, sir. Ali, alanak mo sinabi eh. Ikaw naman, anong isipan mo? Pero, Okay. binye mo na yung pugay ngayon ng Domingo. Ha? Eh, may pabinye eh. Potang bagya. Ali, diyeta na pa mo yung pugay. Ditak-ditakan kay ba? Potang bagya ka yan. Ka masyadong magalo na. Bakit? At sukat ang 9th floor na ning building. At ikat New York, kakaimit ang building ka rin. O, siyempre. At itaget ang 99th floor. Sung magalo ka kay nagbagda ka, ay taka. Tayo, Managpag ka rin, kalahot mo dosnan. Alang kay ka rin, alang sasalukay ka. Sabi ko kin director pa, di na naka-seatbelt. Ha? O, tagalo-galo ka ken. Oh, Agad nano? me, tambilding ka rin. Oh. O, tigat ka rin, kita katang 9th floor. Akakit ke. Kaider manan. mate. Ewari chapat katamata. Wapen. Akakit ke. Ka masyadong magalo kay, pata nagbagda ka. Nagagalo kung gagalo mo ko eh. Sige. Okay. Amaya pa og tupuke ko ngan. Sige. Amanal beke tiking mabilog gayato. Lalong-lalo na kining kay katamong bansang sinilangan, kining bansang Pilipinas. Ating ko nga kakit kita. Nino nga kakit mo? Makayasul lang pareho. Pinandit. Ali, akakit ko lang. Aliwa yung sasabihan mo nandun deta. Ali Reni, kilala doon no Reni. Ay, mabilog Pampanga. Yan mo Pampanga. Side karetang kakanta lang kantang Kapampangan. Gagawa la rin kanta. Siyempre, may nakita kang kantare, regawan. Bahati naman kantang gawa da rin alway. Translate me, gawan mengay, di ba? Ay tinjan me kaneda. Pero ating ko sabihin ka. Denny Balu date. May graduate kong elementary king high school. Balu okay na ito kanita. Ay tinjan na ito. Ay tinjan. May ikwado na rin makirandam itang kang ayari. Kailanak pa mong Miss D? Siguro kilala na ako. Kaya nga pa mo, pinandit arapan to rin. Sige. Kasi pinandit ikat nga laluklukan. Opo. Nagdala ka luklukan kanyan. Ma? Luklukan. Ali, kalagang kayong luklukan ka sakit ko. Ay, balo mo tatangar yan. Sige. Ikit ko na rin ang pamilya ng Amelia Lazaro. Nandin, wari na usda ka. Kasi muri ko makaplanchado nga bayo kay Muntaking munisipyo. Keng Martis. Baka nita, dungot kami kang Vice Mayor Brian Nepomuceno. Ikit kay Mana, itatang na ang poretang kapatid na John. Tutubin pala manurod la. Okay. Kaya tayo mismong kanto. At least, adi nang talang maya pa oras tren king Martis na. Akalimang kaya litrato na. Tsuketa sa akin. Sige. Dinihanda ko litrato. Sige. Ne? Arapan tala rin. Okay. Sige. Arapan to pa rin. Rening kaya katang bakirandam. Pwede bagya. Alatan na luklukan. Bayo la po, magisan ng oras para ka rening kaya katamong kanta
Basan ko pare ang text message na. Bala ka man danungkin eh. Ha? Ala ka danong. Wapen eh. Rara Avis kang Miles Giao. Ay, Double B and Papa A. Okay, kang Piolo Santos, good morning. Koyang Arnel Ampoy, Koyang Double B. Yan, we're listening here from Israel. Pakigrit Sylvia Cruz and then Kirol. Many bad kang Miles. At tilo king Holy Land. Yan. Miles, alay keti kanya. Alayo keti Pilipinas. Sa kagit copyright ang popost na king kay. King FB na. Kapailang katakaya miras ka rin. Holy Land. Ika naman. Ikabi sana kamunta Holy Land? Ali, ika na pag muna. Bakit? Kauli ko. O, nung muna, adwa ka tanino pag malakuan, ayabe ng guwapo. Israel, alwaya kasing isipan mo eh. Yapi nite, malambating biyahe ka rin. O, nung na kami balik. Okay. Maya pahabak po kay Kongan, kang menbat po kang Carmela Dizon. Okay, kabage muking mala na yan, sexy kayo? Neno, yako mo ne. Rara, wo? Rara, kumusta ka di? Ka-sexy mo ka, no? Ba, siyempre. Ika naman. Bala man nakita ng artista ka niyan, tatangar na. Mga yan. O, na tiluklok po tala, mas lalo lang artista. Wow. Ne? O, sige. Lupa lang artista? Wow, ika naman. May nakita kang Bong Manalo and Miss D. Live. Bakit daw ngayon imiyayaliwang bansa? Bala mo, dakal magsadya karela karing mag-message kay katamo ring at Amerika, ring at king miyalo ang party na ning yato na talagang tatangkalikan ding Kapampangan, kantang Kapampangan, Bulosang Kapampangan. Okay, at bayo tamo malawas ka rin ng kakatang bisita. Patigtig ka tapa. Sige, patigtig ka. Kanta ng Bong Manalo. Ali, pakantatala live reto kailangan live. Pakantatala. Oo, kanta nung live. Bong reto kanta na. Sige, pinandit bala kay kamuring operator kin. Samasan may ngitibid po, taliway nga timid. Ating pawaring aluang klase. Bahay ka naman. Double B. Ka naman. Puta, timid may punta ka Israel. Ay kaburi ko. Okay, balaos na po kareng kantang Kapampangan. Kaya baya po po'y Arnel Panganiban at the Double B. Ika'y pangarap, sinta na ninggye ko. Nung mawala ka kako, mayapang matena ko. Gustong nakita ka, masaya yung puso ko. Alang kalaraman, ate ko bibiro. Mate ko man, maligaya na ako. Gustong sinabi mo, kaluguran mo ko. Kapilan me, ibiyeng gamat mo. Potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko. Mamalayi kami, kareng pengari mo. Kay ba't mo naning kasal, patalakat katang bale. Tuginay kotse, pati nagarae. Nanupeng buri mo, kareng amano ko. Susumpa ko keka, itabak mo keng bato. Mate ko man, maligaya na ako. Gustong sinabi mo, kaluguran mo ko. Kapilan me, ibiyeng gamat mo. Potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko. Mamalayi kami, karang pengari mo. At nung miswertsan ko, munta ko Arabia. Samasan mula mong dalnan detang pera. Potang muli na ko, pakisabi ka. Regadwa mong anak, king airport tabi mula. Mate ko man, maligaya na ako. Gustong sinabi mo, kaluguran mo ko. Kapilan me, ibiyeng gamat mo. Potang sagutan mo ko, tugigay tatang ko. Mamalayi kami, kareng pengari mo.
sinta kong malagong masiksi magtindayang baguping palengke aliyang minsan kikike Jollibee susulod ng iba lang makadasterya alang bikini aliyang magan kami yung sinta kong irang in order na hatog yung suwiso makabayang kasindagon braso kumipakali nilugukin siya 5 minuto aliyang lumuwal na ko yung may sabing lugar magalgal ko hampong magaring lang hipnana ko may sinta kong irang kung makasabi marine ko kaya mga patilis ko kaniya mana nung ating kang sinta maputi at tutuyang mispisa makagigil yapaing katawanan karin pa mong butit Diyos ko mga lambot na ka patilis ko kung makasabi marine ko kaya mga patilis ko pagtilingwan anyang malati ko malati ka naman, ikang kakyalong ko maligaya ko keti baboyato uling balang saglit at ikasipin ko nalambalago ko tibis na nitang luwal siping ning talaga leleling talaksan paboning garosa tingkatang pialungan herang kalapanti, darapok tong bikan itang bulong sakin, kinwa kong pengili pilit kong lalalan, kagawan kong dase o nengi ka naman, silit kang lalawe uling magtinda kang miyaliwang gule tinkatang tialungan, di ko ang pong sintak ninumang masambot parusan ting terak dapot ya kurugo may wala kong palad piktiririn mo ko sa kakutinera tabang tetera ko lulundag lulukso agnaning sagagak pakpak ding gamat mo mukotik nangan hanggang may pagal ko ikuha kung sino nga tinuloy pawas ko tinkatang pialungan eko pa kelingwan yang mamyalong kata keng bali palayan ginawa katang anak muli kayang basan tapang pagkantapit iterat mo neban
kaintunan danaka Tengke kang tengari uling me wala ka Pero yera palu pinya kultong daka Hengang gaman ngeni limano nga nakata Katang pialungan, piku ang pong sindak Ninumang masambot, parusan ming terak Tapot ya kurugo, may wala kong palat Piptiririn mo ko sa kakutinera Tabang tetera ko, lulundag, lulukso Agnaning sa kakak, pakpating gamat mo Emukutik na may pagal ko, ikaw kung sino nga tinuloy pawas ko. Tin katang pianungan, eko pa kelingwan, yang mamyalong kata, heng bali-balayan. Ginawa katang anak, yang basan, habang pagkantapit, piterak mo neman. Okay, balaos na po kaya katang programang Pagmaragul Ko, Kapampangan Ko at kaya baya pa po Arnel Panganiban ating kaya katamong partner Double B. Alo pa na yung sambit lata mo po katang bilabas sa Eldo. Guest tayo po getting Aldo Iti, Mr. Bong Banalo and Miss D. Balo ko po, balo po nung nanularetang karelang kantang Kapampangan, paboritong Kapampangan na kanta, lalong polos ang Kapampangan, at lalong-lalo na po, Ibong Manalo at Miss D na IL venue rin po king YouTube, retang karelang miyalo ang kantang Kapampangan. O kakamban! Oh, nano? O makatalakat ka? Malyarin naman palang talakad eh. Ha? Malyarin naman palang talakad O bisa kayo nakaluluklok. Lukloko. Ang gapot, ang maya. Lukloko. Sibukan ko mo. Okay, at Maya Boris kang Janet Garcia. Ayan, good morning Papa Double B and Papa A. Marvin Santos, Maya Paldo, kay Mr. Arnold Double B. Pwede kayong request ipatugtog Eko Pakelingwan in grupong RT Santa Rita. Sige po, pantunan tayo po pinandit kaning kakatang files. Okay, Double B. Nano? Siguro pakilala ta no rin bisita ta. Siyempre. Balo ko talagang masakit kukwang schedule ka rin eh. Busy lang busy. Yang ila tatagal. Ali, siguro potang kayo no busy rin eh. Bakit mo? Nung sustentuan mo na lang siguro nung maging busy rin. Ali, mag-mayor lapin eh. Then mayor makaing busy. Bisa ka din naman niya 50 mil pa rin mo ngayon mag-busy. Aldoldo, kete bisa ka? 50 mil? Ay, luwal pa mo rin yan. Mainip ya. Mainip ka na pare. Kalwal. Nga ni palwalan mo naman din sa... Ali, kaya bulik sabihan. Sinabi ko mong pension na mula 50 mil. Palwalan mo lang. Ati ka berak yan? Ala ko pinanya. Bakit? Ika naman. Nano balak pakilala tan nala. Sige. Iko nga pong Manalben eh. Deni pong pakilala ng Tatang Arnel Panganiban. Ilapin po rin dandaman nyo ang gapotang alauna ninggat panapo na kantang live Kapampangan na daramdaman nyo kareng CD. Pero mag-live la po ngayon eh. Ibong Manalo ang Popoy Miss D. Ika na Tatang Arnel. Okay, sige, paluklukan tayo pa si Mr. Bong Manalo. Siguro, Bayo Bong. Kaya tayo po ini, aking baluat na panahon na alang sawang gagambul king kulturang Kapampangan. Pagmaragul na po ning probinsyang Kapampangan at anak na po ning Bakulod. Hintereng taga Bakulod o Bakulor. Okay, maya pa oras, Mr. Bong Manalo. Kumusta na ka, pare? Kakantabang mo rin, pare. Wow. Kalawat na nang kakanta na. Pero pagbiliban ko, pagbiliban na kayo, ko tutuway tsura na. Pilanta ng banwang miyabe-yabe, ken pangking radyo, pupulos, pero hanggang ini, Bong, gagawa ka pang kantang Kapampangan. Pulos ang Kapampangan. Wait, tutok na nga ning pamamalang kasakantang Kapampangan, pare, uling tsati kinangan mo ni Minakata? Minakata.
Nanula mo ratang aluwa mo pang kantang gewa na kilala da ngeni. Yako itang aluwang klaseng peglolon original composition gewa mitan tang original composition me ampo reta pang dakal at mialuwang darandaman da ne. Ambus no ka rin kay tiyato rin kapampangan pantunan do rin kantam. Uli nga kasipagan tang gugulis kantang kapampangan pari. Katang do ala akong gagawan na sinulat ko nga din nga akong gewa. Di na nakong title kay metong moderno. Deng adaptation na balangkas ko magitnong 300. Ay karakalda na. Yan itang original kapampangan kung laking 30. Yan Christmas song adaptation mga 20. Original kapampangan na Christmas song ating magit 20 niya nung sampulong mula kulang na lagi ang 500 din nga compose ko maribat kanita hanggang yan ni pare. Karakalda na. Reni bakaluwalangan king kaya atin lang kasi baluta mo mabilis ing pamangopya kareng kantang kapampangan at ring pamagkabit king YouTube. Masanting naman ito at least diyang makanano mo, diyang alayang royalty. Lalaganap ya ing kantang kapampangan king mabilo gayato at ikit ko naman yang magprograma ko king radyo alos sa 18 banwa kong magradyo king lalong-lalo na yung kulturang kapampangan, yung kantang kapampangan. Bong, ikit namo no makanano de tatangkilikan rin kabalanta mo yung kantang kapampangan. Wapin pare, uling akait ko naman at darandaman ka rin miyayaluwang barangay darasan mi. Alala ka nung kanitang mino ng panahon na ito, alala nga istasyon nung istasyon na ng kantang kapampangan, apanin mo na mo pari. Anya isipan ko yung kantang kapampangan talagang mamayang panulok yung metong tao, lalo rin mga tuwang nakarandang pari. Experience tayo megpulo sa tamo king miyaliwang balen keti Pampanga. Diyang dumalan tarugo kay Sapa nung atatandanan mo king coastal barangay coastal barangay na ning Sesmuan memang katam kapitangan na ning Bengi para dinantalang saya makanyan mo naman king party na ning Tarlac ne itang kapampangan ko pag maragul ko ita may kilalaya king radyo di ba at okay naman ating organisasyon na peparehistro ne at ketang karelang masanting intention susuportan tayo no nung iti makasaupya king pamagpalaganap king amanong pakamalan tamo ing amanong kapampangan mamatay ang kultura apin pa pero potang sabihan de kakambong diyan potang pupunta ko kareng miyalawang lugar potang kapampangan ko pag maragul ko ot pantunan de tan Tatang Arnel Panganiban ay siyempre ne boses siya mo indarandamanda kasi alos 18 years kung magradyong kapampangan dako akakit king radyo darandaman dyan yung boses ne pero potang munta kayo kay pupunta ko kareng miyaliwang lugar ketang minuna no karenya po'y Tatang Arnel Panganiban ita po yung pantunanda pero ngeni uling meg TV tana meg FB live tana katuwanan na palang Tatang Arnel baliktad baliktad anak niya pa'y Tatang Arnel di ba pero makanyan man pasalamat kay kayo'y kung adwa kang Miss D kay kabong na ekosasawang gagambul king kulturang kapampangan. Ne? Ibong ikatao ka bakulod ne. Ne, ring kay kang pimpunan kakantano kanita. Kasi ketang minunang panahon bong ing balo kumu kareng balen kareng lugal sikat la karetang banda 45 na datang ratang agkat na kareng piyesta ilang magpasigla kareng piyesta reta di ba ikayo ating kong pimpunan na makanyan mo naman nya akailigan me ing kakanta at kakantang kapampangan ing tutuna pari deng kanakong dompe nga rin mga ubyan na may muna kay tiking sikluban kanita lalagyan na kang Sarasuela at king kantang kapampangan balong na kay Sarasuela kantang kapampangan at kaduanan nita pari deng pipumpunan ko musikos lang banda sakto ta sinabi mo banda 45 ila deng original banda musikos katang barangay mita pari I invite Doran kareng miyalo ang piyesta di ba nya kami lay miya talaga yung deng apo ko ang poreng kaputol ko itatang ko banda lang musikos pare. Titig-tigla mga titig-tigla. Nya ika kumbaga aman na mo nakarelate pero yung keka
aluwayang klaseng linya na. Aluan niya linya pare. Babanda o kakanta ang pong gagawang kantang Kapampangan. Manyapin na. Okay, pakilala tayo rin po metong karengke katang kayabe siguro double bill eleming kaya luklukan at igutan ta niya ing mic ka. Pwede ta naman karening cam 2, cam 3, pwede ya. Okay. Kaya ba tayo po ngayon Miss D, itang request yung ikang kaluguran. Miss D, maya pa abak ke ka, keti Pilipinas, kumusta na ka? Ayan, mayap payabak po. Tang Arnel, mayap naman po. Daka ayel ben ko retang kekang kamiyalawang kanta, lalo na king YouTube. No karakal ngeni at tikit tamo talagang 1,000 laring manalbe kareta. Akit may itang karelang viewing, dakala. At di maluwat nakarameng kakantang Kapampangan. Actually po, mga 8 years. 8 years pa na. Minuna keri parimbong ke ka na. Minuna. Wow. At tinagikindalan ri parimbong kanita. Palaganap mine ing maya pabalita na ning kantang Kapampangan. Mamamanalbe ko po kanita. Wow. Kasi kami alos adurutan mi yung probinsyang Kapampangan ri parimbong para ketang Polosa, Kapampangan ko pag marugul ko, Polosa. Pero mag-enjoy ka karening sariling kantang Kapampangan at makanyan mo naman retang English a kantang Kapampangan ay English a kanta, didinan nyo lang kabaldugan Kapampangan na mas manyaman lang pakiramdaman at mas aintindihan dala rin kakantatam. Opo. Mag-enjoy ko po talaga king keratamo sariling musika. Ulingan ako pa talaga patseti ng kakantang Kapampangan. Pamuntalan ko na lalo-lalo ni Totoy Batong original. Guess mi na, yung minunang guess mi Totoy Batu kening programa. Kumusta Totoy? Medyo tinyang panandaman. Pero galing niya pa. Kailangan papakita laret na lumbuntok, baka sis kanya palagi. Arin toy, maya pa oras keka. Maring Totoy Batu. Okay, Miss D po, nung akakitye po king YouTube mo naman, ila po ring artista na ning Kapampangan pulo sa king YouTube, at ayal ben kula naman ketang local TV stations, at yak maswelo ko po, dyang nino po yung man-invite karela, na yung mag-propagate o magpalaganap king kantang Kapampangan, pupugayan ko la, ayal ben ko itang sapatya, na ayal ben ko. Okay, ngayon po siguro at ating kapang buring sabyan na Miss D ba kanita na parandam tala live elwaret ang tsukening kantang tsukako manibat ke kayo naning muna tang kantang Kapampangan siguro kabit daya keni kung ingke katang assistant double B yan paki-assist me keni kakamben Miss D ba kanta aparandam tala retang kantang Kapampangan na paborito yung pong panandaman. Pakiramdaman, sorry. Ali, panandaman. Wala akong manandam ka. Okay, Miss D. Nanuing bumunang kantang parandam tamo, kareng kaya katamong makiramdam. Wakay sanit ang pamukulat naming adwa. Okay, sige. Barimbong, akeni ka. Mag-assist ko pa. Dahil mo, pakiramdaman niya Parimbong, Manalo at Miss D. Ita na yata ang tigdo Alilukot ka na mo. Makayarta ka niya, pare? Makayarta nga niya. Okay, sige. Pare, pauso mo ng konti si Miss D, Okay, ay di po. Pakiramdaman tayo po, imbumunang kanta ng rening adwa, ring duo, Mr. Bong Manalo and Miss D. Okay, ini po nga kantaan niya niya. Nagumiyang pangangyang pangkarangkabalen na Chuketi Pilipinas at tingalong bansa. Pwede po yung kantang pamukulat ni. Yan! Hindi mamagsaya tamungan kambening tugtugan kalingwan tapaing problema ang poing kalungkutan ding darlaming musika apuro pulosa
gawan ming hanggang agiumi, barakong apaligaya. Sunatalangan kapampangan, ding hanggang kantaming paramdam, alakay ngaliwang tagimpan, nunemon yetiman, ke kong makiramdam. Magpakilala ko ke kayo, ako'y Bong Manalo. Ako naman po i-Miss D, Reyna Dareng Basulturero. Pagtyagan yun na lamo sana, ding kekeng musika. In pagnasan mi magambol mo, in kantang pulosa. Sunatalangan kapampangan, ding hanggang kantaming paramdam, alakay ngaliwang tagimpan, nunemon yetiman, ke kong makiramdam. Okay, pasibayo po ing masayang pamakirandam ka rin kabalen, mabilog yato, at lalo po rin kabalen kaya tiking Pilipinas. Sana po rin kantang parandamingin mo niya lang saya at sagakak, karing hanggang kabalen, ang makirandam niya ni po. Okay, paring Bong, nano yung tutuking kantang parandam tamo, karing kaya katang makirandam, at lalong-lalo na, areling makirandam at sa Amerika, ay Rara Abis, pakomusta na ka, Miss D. Pinsan kaya na say Baking, anak nepong mangubye tutding ang po Seli Baking. Salamat po. Yan, salamat, Pisan. What you San Diego ka California. Yan, Manal Bea, Albeda nga ni Ay, say. Okay, at kare ring pamilya Bakani kang ching kang Manglet at Ben Bakani, paring Bong, betong karening paborito na kang kakantang mamulosa, lalong-lalo na mga Let, King Florida Blanca, Nacho mo naman king California at Manal Bay, ngayon kaorasan Mr. Bong. Ayos, wah. Okay, ating tutuking kantang parandam tamo, di, nanuya, baka nita, karening kay katamong kabalen ngayon at makatutok, at mag-enjoy kareng pulos ang Kapampangan. Ini po, malagad mo po ingati kanining pagkakataon na agestala rening kay katamong mamulosa. Okay? At alos dakal po rening makatutok ngayon Bong. Karening miyaliwang Balen, probinsya at Emuketi, Pilipinas, king mabilog iyato. Yang ini po, pasalamat kay po Karela na dininandakatang pagkakataon. Okay, intutuking kanta Bong na parandam tamo kareng kay katamong makirandam. Okay, nanoya, paring Bong, para Kanyaman. Kanyaman. Ning maging Kapampangan. O maging Kapampangan. Sige po, palakpakan tala, Ray Mr. Bong Manalo and Miss D. Nung ikaw netong kang tayang Kapampangan, mapalad ka uling ke ka maging tangalan. Apag maragol mo ketiking sikluban, nalahi kang maprinsipyo ating tetagan. Matni kong agulisak ing Kapampangan ko, pakamalan ko ing sarili kong amano, at balo ko iting lalawigan tamo. Pugad dering matena ka na Pilipino, kaniyaman aning maging Kapampangan. Di man at kaswelo kakong pakiramdam, pakisabi itas taya pa'y tungulan, ing salitang Kapampangan. King musika alita mo agrabyado, king lambig daat makagayumang tono,
lalo tamong magkikilala kay tiyato. King galing daring kusinera't kusinero, king tepangan alata mong maging kapara. Tatak na nening ke katamong probinsya, king ganakaampong lugod ay lalo na. Karing Kapampangan bilibat sa ludula, kaniyaman aning maging Kapampangan. Di manat kaswelo, ingka kong pakiramdam, pakisabi itas taya pang tungulan, ing salitang Kapampangan. Kanya maning maging Kapampangan, inga manong panimamutawi ang paring Arnel Panganiban, kang Double B, kingke kaming Direktor Mr. Bernardo, at siyempre ang kagong Talusuyo, Bang Manalo, at Miss D. Pagmaragul tamo, Kapampangan tamo, kanya man na pala yung maging Kapampangan. Okay. Kaniyaman naming maging Kapampangan, di manat kaswelo, ingka kong pakiramdam, pakisabi itas taya pa'y tumulan, ing salitang Kapampangan. Matni kong agulisak ketiking sikluban, na metong ko Kapampangan. Ay, kanyaman ang maging Kapampangan po. At Luigi ang kulturang Kapampangan nanapin na Kongres ti Lacanlali na ti Saudi Arabia kambeda ring pamilyana. At maya pabak po kay tiking Saudi, maya paugto kay Ken ka Sir W at Arnel. Kareng egerga na pong bisita yung mga galing magkanta. Yan, Cecil Castro Lopez, King Israel. Maya pabak kay kayo at kay kayong guest, Sir Bong Manalo, Miss D. Good morning kay kayo Tatang W at Koyang Arnel. Okay, and Cristo Kenta, Miss D, pag-greet mo ko. Please, Miss Patigtigye Ika Yaku, Madam Alice na ning Santo Niño, Masantol, Pampanga. Yan, greet me kano. Hello Miss, po, Madam Alice. Good morning po. Okay, and Alice Kiambao na ning Masantol. Okay, Johnny Ronnie Rayson Maniago, maya paabak po kay kayo. Hello po, maya pa oras kay kayo. Menibat po kang Garfield Valencia, Marlon Ibe, maya paabak po Idol Bong at Miss D. Okay, Jenny Licop, hello. At karakal na po, rening kay katangkay. Message at maya pa ugto po kay kayo kay request kay po yung Kapampangan ning please be careful with my heart, Idol ko la po rin. Wow. Ha? Talagang epaman. Rening kay katamong makirandam mag-enjoy la kareng kantang Kapampangan, Mr. Bong Manalo at Miss D. Ngani, nanuyeng baluyo po makatatsitang kantada nandit. Na akakita mo ka rin, hanapin na Kongres ti Luigi ing kulturang Kapampangan, uling akakita mo king dayat isip ing panga Kapampangan tamo, king kapamilatanan ning kantapong ita, bibubuklat ta puso, jang no ka rin tamang po at yung ening kaurasan. Okay, maya pabak kay kayngan, kanyaman makirandam ka rin pulos ang Kapampangan, kenike po, San Jose, California. Menibad kang Ulieta, Kabiling. Yan, rening talapakirandam ken king California, San Jose. Yan, makirandam la naman po ganing oras IT. Kening kaya katanga programa ka guest live po, Mr. Bong Manalo at Miss D. Okay, Miss D at Bong, naning tutuking kantata mo? Para karening kaya katamong makirandam, dakal pong kantang Kapampangan ang request daw. Okay, Bong? Okay, sabihan mo pa. Okay, ini pong kantang ini belang kaskipot ginulis kita nga 2008 pa.
Pablasa nga mga po amano ang pong masanting yung adaptation niya mo. Dakal no po rin may kamemorya king kantangin at kakanta. At actually po, nang kay medyo makasakit mong bagyalog, kakantare po king stage po tanggay sa ganday lang ilang kinumpos. Pwede rin po ikantang-kantay ni pero sa banda mo po itang niyon talagang kinumpos. Ano po, pepasikat na po Miss Dini. Ikatangin niya, buri dengan po din kikatamong kabalen. Dakal na po rin may ka-memory kayong kantangin ni. Tagatang ikang tunay di goran ko. Anak kat batua. At niya na po nga Tagalog version yan. Ikaw ang tunay na pag-ibig. Composed by Bong Manalo. Okay na po yung kantang si Buburianda rin kaya lang buong bansa. Panede po nga re-request yung kantang ay ni nanuno ko rin retang taong mikalugod in kantang ikang tune liguran ko. Yan, para po ka rin hanggang lulugod hanggang viewers. Biriyan mo ko, biriyan da ka, pauli ning sinta. May ngaku kata na alang magbayo ang gakinganga. At panemayo mo, itang lugot mo, muran man po ba bagyo. Potang achiukat, kasiping daka na kung kaligaya, ikang tunay liguran ko o sintang hirang apakamalan ko at pakilaban pablasang balo ko malugod ka mo naman kening kanakong pusong paneking timan. Tutuwi kang talagang sinta, wa ka na kung pakamalan. Patawad sa nung sakali magmali ko keka. Wang minsan tutu ding kekang mata pagagan ko na. Pero yung katutuan, keka ko nasabihan, malungkot kuneng makanyan. Uling balo ko, ingke kang puso, balisayang tuto. Ikang tunay liguran ko, o sintang hirang, apakamalan ko, at pakilaban, pablasang balo ko, malugod ka mo naman, kening kanakong pusong paneking timan. Tutuwi kang talagang sinta, wa ka na kung pakamalan. Ikang tunay liguran ko, o sintang hirang, apakamalan ko, at pakilaban, pablasang balo ko, malugod ka mo naman, kening kanakong pusong paneking timan. Tutuwi kang talagang sinta, wa ka na kung pakamalan. Ikang tunay liguran ko, o sintang hirang. Wow! Ang galing! Kagaling daw po talaga. Reneng kaya katamong magaling kakantang Kapampangan at hanapin Mariet Bacani. Yan. TY, thank you Miss D from Mariet Bacani ning USA, California. Wow! Paborito na yung kanta ngayon, taga Florida Blanca at makirandam yari ni Mana imang let ang popo yung kayang tatang iben. Okay, trending text message na. Galing naman yan. Mga Kapampangan, menibad kang Imelda Villa. Alice Kiambao, Miss D, para yakeka kintamo, pakisunod may itang ika, please,
liguran da naka kanitang ikit da ka. Menibat kang alis yan. Okay, Jenny Lico, pakibati Olive Dungka, Manalvea. Kagaling niya naman po Miss D from Kalsadang Bayo. Menibat kang Leonard Marimla TV. Okay, kang Jenny Lico, Jenny Ray sa Maniego, Bap. At wala na pong Madam Alice, dindamne po ing Laguna. Okay, at Alma Pexon Lakara, hello, Kuya Arnel at Tatang Double B. May pabak Double B at ka Arnel ang po karing makirandam. Request ke po ing sibol na ning arayat. Okay, rin ba pong text message ha? Sobra na po karakal. Okay, request ke po ing joke kaluguranda ka. Ren, pinandit po, basan ko pa po ring aliwa yung message at ing tutuking kanta. Bong, Miss D, nano yung kantang parandam tamo karing kaya katang makirandam. Bayo. Ini po medyo bayo yung katay niya. Medyo panglibang yung bagya. Lalo na kareng kikatamong mister. Mamarandaman tala rin kikatamong misis. Uy, tamat kong mabulok. Mamarandaman tala? Sige. Para mo ata. Masastingin kata kaya po. Bayan ha. Tingin na mo. Okay. I'll fight. Alwaya ugali ing sumpungin kong misis, malatig riya kabaksik. Pag-alay ang pera, sigurado yang busit. Diyos ko ememan akalbit, karas nubeng potang. Bisa kong pumalbit na nang sumabi. No money, no honey, makakandado ya panty. Pagaldo kung sweldo, matiman yat ganado, mandilo yat magpabanglo. Agad-gad niyang bagya, agad nang papalanta, buri na pa makatadwa. Aw sana ko pang darling, potang ka na ko Bisayang Pasiping, agyang matutut ko, managkatya at mangising. Mahilig-ligle ba niya? Ay, tapuin ka na akong anuang ugaling misis. Panglibang yamo pong katangay na po. Atin pa partner, atin pa. Atin pa. Atin niya pang mahiligan talagang yan, misis mo. Ugali na pang misis, sumpugin yang berat, ampang makulit. Nya kaya marlas kong nigigiligi, kumander ya pang tikon, marlas milalako yaking kondisyon. Pag-alay ang datong, panayang makasibaktong. Oy, tapo, ingalwa kong ugaling misis. Dahil nagkaskaping katangay ni para mo maglibang tamo po na po. Yan. Ingalwa kong ugaling misis. Yan.
Okay, didam tayo po ing bayong ko kanta ng Mr. Bong Manalo. Malamas ang tingya tayo na. Tama ka, huli la pa kanini ring Mr. nung okay, team song, bayong kanta para ka rin Mrs. Okay, basan ko la pa rin text message. Many bad kang Romeo Gonzales, mas masanting po sana nung magkanta kayo, karetang, bala mo country song, love song, Kapampangan, manyaman la pong pakiramdaman, Aldo Domingo, Aldo Painawa, dakal po salamat. Okay, kang Jenny Licop, Kim Mangune, masanting ya murin ikang pangarap, datotoy ba to? At Reni Pang Aliwa, wow, galing ng boses ng Miss D, lalo na pong Meswelong Manalbe, kay from Bahrain, Sen de la Peña, Pasamonte, and God bless. Okay, kang Lorenzo Lisa, request kayo po yung joke, kaluguran na ka. Okay? Naning tutuki. Bong, yung kantata mo, kantang Kapampangan, Miss D. Okay, total po burila ring love song. Ito po request yung lewental po kitang -1. Itang Ika Kapampangan version. Okay na po, yung kantang Bayo Mo Naman at po kay volume 2017 ng Bong Manalan Miss D. Yung kantang inadapta mo po, Starting Over Again, king Kapampangan, Masaya Na Akong Ngini. Ito nga love song. Okay. Pakiramdaman tayo po. Kupeng ako ko, pagkalub ko, ing sintang mitmong kayo mo. Ngeni ibiyek keke kang todo, ing matapat kong puso at keka pangako, keka mo. Wa eko na puring balikan, ing sintang milabas amit mo ki kapaitikman, alubos ko ng kelingwan. Ngini ikit na neneng puso ko, ing tune malukot, minye sa laking kakong yato. Ngini yanaw ing ka yan tabe ko. Ngini me kumpisane naman, mesaya ka na kong isipan, paulinaning kakong matapat, akapal sintan baluko, ing mekalingwana, ing biye kong malungkot kanita. Ngeniya tanggap ko na, aumpisan ko na ing ligaya. Ngini ko pa atakman itang tunelulukuran, ampong pagmasabalan, ang nya imbye kungi ni mi paldan. Kanako pengako ko, pagkalub ko, ing sintang mitmong kayo mo. Ngeni ibiyek keke kang todo, ing matapat kong puso at keka pangako, keka mo. Ngeni me gumpisane naman, mesayaing ka na kong isipan, paulinaning kakong matapat, akapal sintan baluko, ing mekalingwana, ing biye kong malungkot kanita. Ngeni tanggap ko na, aumpisan ko na
ing ligaya. Ala na sanang kayang ganan, masaya na ko panamdam, king kakong likuran at pilsinta. Yan na mo ing dapat kong luguran. Okay, dakala salamat. Kasanting na po ning kantang adaptation na Maka in Love. Makarelate ya kanoy Alice Kiambao, Miss D, king kekang kinta. Wow. Salamat po. Diyos ko karal makarelate na. Nung minsan makapasubo na rin kantang Kapampangan. Adwaya bagay yan. Tuki ka ketang kanta, uling inspired ka. Tuki ka ketang kanta, ikapahamak me. Ikabuking me. Okay, hanapin Lodi, Miss D, galing mo talaga. Pabati ko po kang Miss D, idol na idol kayan. Many bad kang Jenny. Okay, Johnny Ray, Bap, duet kayong Miss D. Diyos ko, double B. Talagang bisada ng manyaring programa, papag-duet na ako kanina. Okay, at karenin ba po ka-request yun, itang request nitang please be careful with my heart. Istoyapin da. Okay, Mr. Bong, at kareta pang kantang Kapampangan na atin keti, reta pong buriyot, buring dandaman. Okay, at tutuki pang rening kantang arene Bong, atin tamong seeding at chuking market na nung nokar na pwedeng sali karetang ke kung sariling kanta o at yun na laking market. Ito na ang guestingin ke kayo. Datang bayo po alalo pa. Datang makapalog king YouTube. Makasale na lang po king Apo. Yan. Apo na. Apo. Kiwada lang tiyanggi. Karang Muslim na, tilo na. Pero inganding nanita, lalagan na ing kekatamong kantang Kapampangan, di ba? Mas aintindihan dingen rin kekatamong kabalen, potang darandaman dala, at yuking sarili tamong lingwahe. Nya ito yung maragulbing pasalamat kay kayo na eko sasawang kakanta, susulat at mag-compose ka rin kantang arete. Okay? Yung tutuking kantang parandam tamo, Bong, tingkang kantang pulosa or nano pa man na pwedeng dandaman da rin kay katamong makirandam. Balo ko dakal na rin halos rin kantang arete makasidi na la. At kanita talagang gitara yung gagamitan mi, pota pong mag-compose kaming magkay kaming kanta. Okay, intutuki, Miss D, nano yung tutuki tangkay kanta. Parandam nyo, Bong Manalo. Okay, balikan tayo po, pasibayo, Mr. Bong Manalo. Okay, Bong. Sige, liwas ko pang Miss D. Okay po, duet. Okay, at pakiramdaman tayo po ang tutuking kanta ng Mr. Bong Manalo. Okay, at baita kang Rico Malyari, may paoras kay kayungan kabalen kung Kapampangan. Leonard Marimla TV, Kapampangan ko pag maragul ko. Okay, at kareni pang message, yan, basan tala po rin kay kondakala message, pinandet at ngene yung tutuking kanta ng Mr. Bong Manalo. Pakiramdaman tayo po, Mr. Bong Manalo. Hindi po, malamot ang usang ngaranay at ang ng panahon. Ano po kakanta rin yung ngaranay ni? Malago ka kung palsintan, suluning beku sintang hirang, patuwing na kaning kabengyan, ing puso ko yang aslagan, sampagang tutong mabanglo, binang maningning yang kulay mo. Kekayaing kaladua ko bandimeng lubos susumpa ko. Malago kapilas bulan, matang mapundat
maglalawi dalong na kaning gabeng yan ing puso ko aslagan me puso ko makapanaya king kaburyan mo banding sinta ke kayaing kaladua ko bandi meng lubos susumpa ko matang mapunda ke kaminag ikaw yung reyna ning kaladua eme sa pabustan ke kayang sagipan ay malunos na ka kening bili ko amal sinta yan manibatan po kang Double B at siyempre Arnel Panganiban pagmargul ko kapampangan ko at siyempre yung kaming direktor Boss Gary Bernardo o rin po rin kantang awesome ng kundiman at kapampangan ito po nga pang pamalsintang dalit ay alang kamatayan na po hindi po may gawaya po karing ninumiking bakolor sila po rin ginuposting kantang ini yung bulang kaya mo po nito matang mapunda ke kaminag ikaw yung reyna ning kaladua eme sa pabustan ke kayang sagipan ay malunos na ka kening bili ko amal sinta ay malunos na ka kening bili ko amal sinta. Kagaling na po at dindamya po ing kantang maka in love at atin pang mag-request Kenny Bong itang kantang Dikot Malamarin request at kay bat itang keko kanong ninong mas mahulagay babaye o lalaki buridek daddaman na live nanang house na kanita kasi Bong tang salitan kong kay nung kunan may keng pamoy siya pare asan ding krisotan krisotan na uling ding dong poeta chami badbaran laki nga mano asan ding krisotan pero atilan temang pilalabanan mga niyan zawa ita re-request de kay kayong adwa rending tacho king Canada yan pwede po kanong mag krisotan la o hindi nung mas mahulagay yung babaye o yung lalaki mo das ka palagay po nino kayang sumambot ka rin adwa nung sakali nung nining mas mahalaga atin ko kanita dadalay itang kay na okay. Nano yung number? Gary, check mo na yung karelang number tsuketang side po tang i-pass. Yan tayo. Okay, sige. Dalaya Kenny. Yan. Pindutan mo yan. Yan. Wow. Sige. Baka nita, lawente Kenny, nung ebisa, lipat teke tagar. Yan. Mamasyal ta Pampanga. Pamangan, ing lutong Kapampangan, sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Tangasan mo lang, kilo, pangat, asado, pansit, luglug, talangga, biringi, pesa, upa.
Okay, malaos na po kaya nagkatang pagmaragul ko, kapampangan ko. Live na live po kaya nagkatang studio rin adwang bagaling. Pinandit po retang bisang kumakarela na kareng nanuman pong okasyon. Huling dakal pong manabilin po kaya ng programa tamo no. Kala po pwedeng kontakan ni Mr. Bong Manalo at Miss D. Rini po pinandit biedo po rin karelang numero. Pero bayo yan. Hintutuking kantang da parandami po kay kayo. Rening kakatamong imbitadong bisita. Ito pong re-request yung kintutuki. Ikaitala. Itang ausan tamong basultuan sa patya. At rita pang kantang aliwa na kekong buring dandaman. Live king programang iti. Okay, di? Naning tutuking kantang parandam tamo. Okay. Maling akala. Maling akala. Balakusa. Ay, nako. Okay, pakiramdaman tayo po. Miss D, kening maling akala kapampangan. Kantang kapampangan. Ihanda ka na ng pumikaburi kayong musika ngayon ni Ing Balakusa. Balakusa, alida ka, kaluguran. Balakusa, buri mo kumong lokwan. Balakusa, buri mo kong gawang pialungan. Alipala, itang isipan ko ing ali mo gawan. Balakusa kakong sinta, salbahe ka aniyang minuna. Uling kaku babalitada, nabulero ampo pang playboy ka. Kanita kuatanggap, inglugod mong kanako paniyaksa. Nginilinugod kong tapat, paakit mo metong kang mayap. Aldot bengisinta, panaisipan da ka. Uli na ning kaku malawot ka. Balakusa, alida ka, kaluguran. Balakusa, buri mo ko mong lokwan. Balakusa, buri mo kong gawang pialungan. Alipala, itang isipan ko ing ali mo gawan. Sana luguran mo ko hanggat dudurot iyaw ingiyato. Ngening sigurado na ako, nakatutuan ing lugod mo. Aldo bengisinta, panaisipan da ka. Uli na ning kaku malawot ka. Balakusa, alida ka, kaluguran. Balakusa, buri mo ko mong lokwan. Balakusa, buri mo kong gawang pialungan. Alipala,
itang isipan ko ingali mo gawan. Bala ko sa alida ka kaluguran, bala ko sa buri mo ko mong lokwan, bala ko sa buri mo kong gawang pialungan. Ali pala itang isipan ko ingali mo gawan. Ali pala itang isipan ko ingali mo gawan. Okay, malaos na mo. Ganang kakatang programang Pagmaragul ko Kapampangan ko talagang magaling kamis dia. Ita composition niya, adaptation. Dengan gampong kakanta Mr. Bong Manalo, alusi kami po talaga ingag compose. Wawa. Kasi dakal nang miyaliwan kay bat yung pepalwal, kay bat ating kanta, magkanta para kareta. Pero alus rin ni bani bat laki kayo. Original laki kayo. Rening kantangan rere. Awo po. Ikaw yung meg adaptation karening kantang rene mag-translate king Kapampangan. Awo po. Lalong kaya na akong kapartner, Mr. Bong Manalo, talagang composer na composer. May tungwal daw po siya pulong piraso. Wah, at kanita pa metong na karang gagambul talaga kanita pa yang peka ausan tamong makaragdag kareng kantang Kapampangan. Huling ikami kanita libot miya in Pampanga ka mamulos ang Kapampangan. At nung minsan magtaka kami at inyang bayong luwala kantang Kapampangan, sariling komposisyonan nya metong pa kareng kakantang Kapampangan, itang kinompose yung tang Kapampangan ko Pagmaragul ko o yung Pagmaragul ko Kapampangan ko. That's atin ka kanita, Bong? Kapampangan ko Pagmaragul. Ita. Siguro parandam tanay mo, baka kanita rin kaya katamong kabalan, mibubuklat la puso, potang anti kanita. Kaya di, Bong? Atilo kay Side, alayo kaya na? Kasayang na. Itang kaya katamong CD, mag-connect kita. Anong mapamigdala ka ta CD? Akapelang pong kay, retering masanting kantang pana, prata sariling composition na kintamya naman ito na Miss T. Pwedeng akapela? Akapela me bong malyara. Kapampangan ko Pagmaragul ko. Okay. Matni ko ngagulis. Ika akapela mo na mo Miss D. Buriking kantang anti kanita. Bala mo mididinan kong diwa bilang Kapampangan. Magigising ko diwa bilang Kapampangan. Ini po. Sa college pa. Ita po kasi kintade gewa ng Mr. Bong Manalo, di ba? Balo keng kintanang Mr. Bong ita mumunang diling kintane kaya akalingwan at chuke po kitang eskwela king Florida Blanca. Ay tandanan may tang eskwela na itang college king lelena ning munisipyo na ning Florida Blanca, Bong. Haga na kami ita? St. Augustine Academy ita or Academy. Atin ke pong pulo sa kitang kilub na ning eskwela karin in-invite da kami. Karin ke minunang dindam itang kanta ng Bong Manalo nga ita. At tandaan mo ita, Bong? Karin may pepalwaling kanta nga ita? Ito? Ikang magkanta, Bong. Ini pong kanta nga ini, anyang megpulo sa ke po Florida Blanca na inimbait na ke po kitang eskwela karin in St. Catherine. Ay, Karakal. St. Agustin. Okay. At ko kining gulot mo. Ini, double B. Ini, tiking gulot. At yung po king ita po yung mumunang kantang kinompose na kantang Kapampangan na peparandam da po king Balen, Florida Blanca ketang St. Agustin. Pakiramdaman tayo po yung kantang iti. Okay? Kanta na pong Mr. Bong Manalo. Okay, siguro isingan tayong bagya itang kayang kay di baka nita yan itodo tayong bagya. Okay, pakiramdaman tayo po ing kantang iti. Okay na kinta ng Mr. Bong Manalo na
minunang peparandam po king Balen, Florida, Blanca. Nang megpulo sa kipo ketang nanyang kahit double best, Saint Agustin. Yan, karon kaya po din damta. Nabigla ko, niyang kanta ng Mr. Bong, ne kasanting, ne kanyaman pakiramdaman, ing kantang sariling gawa ng Mr. Bong Manalo. Ne? Ing title na nita Bong, na ano ya? Ing... Kapampangan ko pag maragul ko. Oh, kapampangan ko pag maragul ko. Sige, Mr. Bong Manalo. Sino yung bagay ngayon? Monitor? May na yan. May na yung monitor. Kapampangan, balen kuwa ka kung tibuan, sang pagakawari, asari king leguan, pag maragul ko, metong kong kapampangan, lahing maprinsipyo, ayating tetagan. Kapilan pa mo, tutumig malun ka, uli na ning kalamidad, ake kadig pa dapat ngeni, ing-ning-ning mo mibalik na, anyading ayup babo, magkanta na lang. Pangako ko keka, o balen kong tibuan, ipagluwalura ka, ang paulingapon, mi bait kut me biye, king malmong kandungan, marapat mo, mate kong kapampangan, ing dating leader ning bansang Pilipinas, metong yang babaeng biyasa at pantas, metong yang maprinsipyo ay ating dignidad, meging dangal mo ne balen kong matatag, mipakdelangan sana ring mga lingwan, adadakurak kingkekang tetagan, baluku balen ingkekang paninapan, misasan metong langanding kapampangan, pangako ko keka, o balen kong tibuan, ipagluwalura ka, ang paulingapon, ibait kut mebie, king malmong kandungan, marapat buk, mate kong kapampangan. Ayaw po yung katangan niya na may balangkas siya po, malambat na po may balangkas niya, 2002. Metong niya po ka rin piglaban kung kanta ka rin king Sinukuan Festival na po ning Aldoning Kapampangan, ka rin San Fernando. Etong niya po ka rin menikuang galarin kanta ini, pagmagul ko kapampangan ko. Pangako ko keka, o balen kong tibuan, ipagluwalura ka, ang paulingapon, mi bait kut mebie, king malmong kandungan,
marapat mo mate kong kapampangan. Luit ka, palsintan ming kapampangan. Luit ka, palsintan ming kapampangan. Oh wow! Galing na talagang Mr. Bong Manalo. 2002 ya pa ita, Bong. Yang mintata mo king Florida Blanca. Kasi karin kaya din damyan Ketang eskwela na ning St. Agustin, double ba? St. Agustin? Awa, yan. Yang mag-show keng Kapampangan ko pag maragul ko pulos. That's the first na dindam king Florida Blanca. Nung magkamali ka nita, Mr. Bong. At suya naman ni Miss D ka nita. Ay, layo kanta. Ay, itang kapatad mo. Itang kapatad mo yung... Julie. Yan. Itang kaputol mo yung 2002 na ita? Ali, siguro anyang miyabi-yabi tang parit. Kinumpos kay 2002 nga. Oo, pero karon kay first time na dindam king Florida Blanca. Na. Wah, Anang Mariat, wow, Mr. Bong Manalo, nice song. Proud to be a Kapampangan. Metats ko po king song yo. Very bad kang Mariat Bakani na Chuking California. Yan. Metats siya no. Okay, kang Rico Malyari, may pa-oras kay kayman kabalan kong Kapampangan. Ulysses Lumanlan, hello, good mga idol. Okay, Camille Andungka, yan, hello po. Sige, balikan tala po. Rening kay katamong kakantang Kapampangan. Parandam ko pa po, rening kantang paborito yo. Balikan tala. Mr. Bong Manalo, kaya be pamurin. Mr. Double B, kening king pagbaragul ko, Kapampangan ko. Sibul na ning arayat, amponing dayat malat, karinda kayikit lipat-lipat. Sabihan mo kang tatang, buriging katuwangan, kabukas mo kaya puneman. Malagong first lady, aniyang misan na bengi, lalabas kuking tete, may nagit kong aduang pulong sexy. Ing metong karete, tawuya makabebe, magtindayang baguking palengke. Malagong first lady, limasan keing dagat, karenggamat, buri mong basibas keing bundok arayat. Kasabing wayat se, biru kuite, uling ing lugut ko ke, kayang menyam bukake. Ining ka kong number one, tiktak yaking kanyaman, gigiling iyarong babot lalang. Ining ka kong number two, tiktak yaking kayo mo, makayapis lip niya ng Sabado. Malagong first lady, ing ka na kong number three, at you ka three, patating makabikini, kapitanan Benny. Kasabi mo ayat se, biru kuite, uling ing lugut ko ke, kayang menyam bukake. O kang malagong at se, masanding keng lalaki, bagay katang adwang miyayabe. Yang miniskirt mong malan, makabagets na keman, ing lambaleta na mibugbugan. Malagong first lady, limasan keing
basibas ke ing mundo arayat kasami mo ayat se biru ku ite uling ing lugut ku ke kayang benyam pukake ing lugut kong dalise peri pa tinggal te magpasyal ka na ako ing plasdan alben mo ba mong akiting biye kalulo ba mong damdaman king munting dampaming kubo at nung masalayang bulan lumakat katang magpasya lalamdaretang tanaman dalit katang kapalsingan kulungan toretang batis ketang agusdang mabilisan kanita ko isit-sit itang sinta kong malinis kumusta ko abe san ka ba nang galing who is your companion sa iyong pagdating oh beautiful lady malsinta ko keka pwede ba tayo dyan o herni mana eka mama ko king plastan sinta kong liguran kanin sumawa kang pamangan at niyaliwang pamasanan at nungging San Miguel Piriang inuman laretang bagya katawan ay tutong maniyaman imbye kediging plastan katang magpasyal lalamda retang tanaman dalit katang kapalsintan ulungan toretang batis ketang agusdang mabilis kanita ko isit-sit itang sinta kong malinis kumusta ko abe san ka ba nang galing who is your companion sa iyong pagdating oh beautiful lady malsinta ko keka pwede ba tayo dyan o herni hermana pwede ba tayo dyan o herni hermana. Okay, manaos na po ka ng atang programa ang Pagmaragul ko, Kapampangan ko. Yung partner ko, Chupa Phuket ha? Ay na, pa siguro, ayan po ta pantunandero ko. Ay ni po. Pota po balayo, wala ko. Pota layo po, pota. Wow.
Tang mic ko. Ay, ning mic mo. Makakabit niya. Uwa po ting ingke headset yang hala. O yun, makakaya oh. Kakuli may pamaluklukan, bala mo. Antayo. Bato layo. Ay, na ano ka rin ka kanyan? Ay, ning ke ka, Kay nananining... May nayo. May na, ingke kong kain. Nini. Apangonin na yung gamitan dahil. Pwede mo rin. Nakota niya ini photo? Okay. Maano pare? Okay. Wala akong naririnig. Gari, alaya ka nung darandaman. Okay. Sige, double. Yan, buri na yata itang yakabisa trompa. Tutok miladwa. Bisa ka. Buri ko speaker detan di dosi. Trompa. Atina. Trompa. Bisa. Meron na. Wow. Meron na. Inano ni director, si Guapo. Mo balo waring maka-adjust yan slow. Pa mo, greet kay pala kita bale, detang manalbe. Okay, sige. At inyang bisita yung Mrs. Double B. Sige. Kumusta kayo kayo, Roger, Len? Ang pore nga po mo. Kaya ko maugto. Magluto echi mo kanyan. Sige. Pota, Mrs. Double B, greet na kang Bong Manalo. Okay. Yan. Ano pa? Karaka. Baba. Pala ba, rening kaya katangka ka? Sige. Bisita tam? Sige na ako na. Okay. Sige. Ikita na ka. Sige. Malyar na ka eh. Malyar na ako. Katuke. Alikoy ka na mo. Malawot ka puntalan. Alam balikan ito. Atin. Nano na naman yung litlat mo? Balak kinawa kang passport ng one-way mo. Ali ko. Alayang re-entry. Atin niya. Itangaman mo no retreat, no surrendering amanan mo kanya na eh. Hama kayo ita? Itang passport na alam balikan? Alam balikan. Permanent. Atin niyang ganako? Atin niya. Munta ako Amerika, makauli ko pa. Atin niyang re-entry na. Atin niyang re-entry. Sige. Di San Pedro nakpaborit ng kapal. Hindi ka bisa kang magpirma. Alikoy. Sige. Okay. Makonak ka na. Makonak ka. Sige. Katuke. Aliko. Bala ka. Okay, Salome Jamieson, mga paborito kong singer, Bong Manalo at Miss D. Cecil Castro Lopez, pangasanting niyo pong akakit double B, Koyang Arnel, B1, B2 po, ilagyo, yung yan eh. Kim Baguna, tara na po, mangantana. Okay, no ka rin po, akit ding pamisalidang CD, Alice Kiambao. Sige po, gawa kayong paralan. Kaya Bong Manalo, tawagin kayong director. Ang popuret ang Manton t-shirt, sige. Gawa na kayong t-shirt, baka nita ay pagmaragulta mo diyang no ka rin tama na tsu, ing kapampangan tamo. Okay, imariat baka ne? Reserve na kano next year, bandang April. Miss D and Mr. Bong Manalo, lalong-lalo yung manglet, ang po'y apong ben, apong let, burido rin kanta mo, Mr. Bong Manalo, yan, meto ka rin paborito ng apong let, Nyaking muli la, makabook na kayo karela. Okay, at rin pong kaya katang kabalan na tsukete nung buriyo pong agkat king nanuman pong okasyon, pinandit po ipost mila ret ang telephone number na rin Miss D at Bong Manalo king kaya katang pong program everyday bakanta nung atin la pong okasyon kete hila pong ausan nyo. Gani Bong, magsapatya la po rening kaya katang kaya kakayabe baka nita dandaman tala rin karelang kantang kapampangan. Ay di po, ing labanan king puloso, ing maging tema na po, nino ing maulaga, lalaki o babae. Tira. Oriken subukan, ining kapartner ko, kung nanuya tino, king kantang basul ko, kung sakali, kung sambutan ako,
playa'y masala. Okay, galing na pong mag-sapatya. Sapatya nga na kanita, Bong. At okay, ikit tayo po ng makanala po kagaling rin kaya katang kakantang Kapampangan. Mr. Bong Manalo. Okay, at pinandit natin pa pong mapilan. Ay, bilis na ding oras. Partner Double B. Baluyo po, nakala po rin kantang gewada rin Mr. Bong na original Karela, even rin adaptation na gewada. Siguro king mapila na Eldo, reta pong kantang original Karela, retang adaptation, even though English la pero ilang mag-translate Kapampangan, aduan tala Karela kakamben. Bakanta retang manintun talagang original CD na masanting nga pangagawa, kini ikay tala karening kay katang bakirandam. Tatang Arnel. Bala mo, Ano? ninong magaling. Ali, Ning magaling. pareho lang magaling. Alakang ugse, kabiran. Sigurado ka? Tula ng Cecil. Pamo, kakaginta ka, kapit na kakatawang kang television. Kapilan. Ot milalako na kakapit na. Bahay mo bura. Kabye mo milalako na ka. Mo bura. Tusok ka kaya ni shipping ko, buring makapit na kakatawan. Yan. Yan, baka sumento ka. Burin pamaklo. Dalaki kita ng studio, burin pamaklo. Sape. Eko buritang mapipit na kakatawan, milalako mo itong mong gamat. Bisa. Mo na ako man tatakpan. Bisa ka, kantong na ako kaya ka. Aba, kini ka. Bangganitay ka na ang akin. Yan yung buri ko. Yan yung buri mong camera. Camera 1 o camera 2? Gusto na pa mo yung 1 and 2. Yan kita. Nanong ngaus na kaya katanan din? Ay, lilik. 1 and 2. Balik te kita. Ninong number 1, ika. O, iyak yung number 2. Anak ka nung Congress T, nakandali. Tabla ka no, tabla. Sabi ko, alakang ugset kabirang karele. Ni kayo naman. Pareho. Naman tabla yung hausan mo Nano? Tabla yam. Aparting tabla kin tabla. Sabi kayong tabla? Parimbong. Misty, pasensya na Sabi ko, tabla. Nandun tabla lang. Tablalay ako. Gawa ng plywood. Naranoman. Gawa ng plywood Ining partner ko. Partner, okay na ka? Akakit mo yung pamangan. O, lawe kita. Maranop na ako nakakarapat mo. Maranop na ka. Pero anang gaya na. Tayo. Itangay po, ang kulikwan may ka rin nala akong abasa naman ay punto Ano ya? Orange 10. Nung minsan, minsan nala. Sige, ika nang mamasa. Likuan may kitang malaw. Yes ko. Nung minsan po, pantunan kay Karela. Marlina ako. Nokor ni Double B ako. Mamaus siya ako. Nokor niya po mamaus. At iyo po kimpapabubungan, manto niya signal. Diyos ko. Ay, tura ng marong ba niya? Digso namin nakakingin. Antena yan. Diyos ko. Sinaliya pong cellphone. Orange 10 niya. Karetang Muslim. Wari Apple lamo. Tanda na mo rin brandar cellphone Samsung, Apple, Oppo, di ba? Vivo, di ba? Alang orange. Alang kay kareta. Nung ginawa kanya na ako. Magaling niya naman. Ano kasing ginawa? Steve Backjob. Hindi naman po king Apple. Steve Jobs. Ninta po kaya Steve yan naman. Yung Backjob. Buri mo kanya. Opo Opo. Pero buri ko rin patola. Retang opo king kay king SM San Fernando. San Fernando, di ba? Alapan dintang Sabihin na kasi pa dalala kadwa tunggalang kate. Ako napin kaya kadinanda ako cellphone rin king opo. 40 inches yun. May na cellphone na 40 inches. Dala kita. Uling balod na magasay kung mamasay ko akakit. Wapin. Sir, ating kay Bukeni yan, bayo lalwala na. Ika na ang balang magdala yan. Linwal Depo, 40 inches yun, 42 inches. Bisa ka parang kaya ka? Nanggagawan mo kanto, makahirap ka. Makahirap yan kaya ka. Ito naman kaya ka, padinan may antena, balo mo niyang gerang apon. Ratang-gatang backpack. Wapin, balo ko lang. Lang antena makaba. Ito cellphone mo, makanyang. Diyan mo niya namang Motolite gulot, bate. Kaya ba rin magigisang baterya. Kaya bera ka rin nga pong kanite. Wari may bataan March kayo. Ne? Sige. Kita ka kanite.
Sige. May Mamasa ka pa. Amo, basan to Reni. Maya sige. payabak po, idol. Happy Sunday. Yan. Yan. O, gawa na katang B1 Bitong Cecil. Cecil. Wow. Anang Virginia Gadi Ruiz, katula ko, kasanteng, makabiya, daya, king oras sa ine. Nya po naman ba nandun po mabiyan po daya double. Opo. Ikit kaya mo po'y parimbong, ang po'y Miss D. May biya kay daya. Wow. Aga na kami niyang kaya abe-abe kaming lakad-lakad. Aliko. Kalalakad ka nito. Aliko. Sasakit ang bangka ka nito. Wow, mamangkata mo na. Mamangkata mo na, kapitangang bengi. Nyayak bilip ko kaya ka. Bakit? Biyasa kang mamangka karangadwang hilog. Kagaling mo na. Ali, adway ang pampangkamet ng ilog. Alang adwang ilog ka babangkan. Ala, balakot nga doa. Ala, malusak, banta mo. Pero, batang. kaluan na naitan Malambat na. Buri mong tas sinabi ng bong, 2002, 15 years na na. Bayo pa kanita, takaltan na. Takaltan na pinta lang kanita. Kaya beda karita na, King Florida Blanca. Abe, San Agustin. Balo ko. Ating kung aga na kanya. Balong na kanita. Balo ko na kanita. Ikat ang mag-MC Ikat ang mag-MC kanita na. Ika naman. Nino na yung Mayor King Kai kanita? Mayor Guerrero po. Mayor Guerrero pa kanta. Oy, Guerrero. Yed Guerrero. Yung palo kong konsyal kanita, ikit malyari. Balo may ikit. Balo ke. Ikit. Yung konsyal King Florida Blanca. Nya balo ke, sasabihin mo yun niya. Engineer yata ikit o kay. Ikit malyari yan. Malyari, Ngayon ninong mayor ngayon ni Florida Blanca. Arnel Panganiban. Darwin, manalansan. Darwin. Diyos ko. Boto Kahit magana kaya. Pasko na naman. Advance Merry Christmas, Mayor. Okay. At, Kailan magkanta? magkanta la. Ating pang, pila ng minuto na. 15 minuto. Malyari lang pa kayo, ating ko pang makareding kanta kaya na. Bago yun po, no karakal kantang dadalakin Itang... Nano? Itang magkanta lang pulosa. Mas masantinging pulosa. Mamulosa kayo, itang dinan nyo kaming parangal, ikay nga duwang arne, apoy gari. Ang poreng makirandam kamo, ang poreng makirandam king mabilog yato, ring Kapampangan, dinantalang maya pa oras para Arnel para mamulosa pulosa itang katatawlan na pong kanta pulosa ya ibong Manalo ang popoy Miss D yan okay at kasanting na kanoing malan mo double B kalupan na yaning keka kalupan na nangin ka na ako tinya kakit miyaw basang na yun nano ya double B nano talagang ika naman nung keka istuya ining mabating yung mambalo re kan double B sige nano pagawatan da kala t-shirt miyaliwa kule baka nita nga chuking abroad ang poring pamilyada kete emuing matuling nga kakit da keka ta balara me sa bagit metong yayan kasi the one and only nanong kulay pagawata kanyan Bisaka kulay danom kulay danom nanya yung kulay nga naman ako kaya nano yung danom kulay temelo nanya kulay danom kanyan kaya pagawa ka tang malan kulay danom kristal maputi na sige pagawa ka tang maputi okay maputi sige punta kay isunod te kanta maluto isunod te kanita Verdi nano la kulay ren dollar Verdila oreng lapad kay lapad lapad ko balo kutang mo kaya anak mo baka padalano ka ba ko nga balo kule kaya mo rin siya man mangailangan kalapad balo ko lang akit kule nung nanula ning kempitaka ko kay balo yan may naya balor nano ya itaprad na nanya $1 itang kaya gulot na $3 Diyos ka pato na niya po ng federal government na ng Amerika ating kapera impita ka kuluan mo Lolo na impita ka ko makarinig ang bungo may limis di okay ibieta na yung maya pa oras karela ako sali ko po idol ng Arnold Salas Gagi sige po t-shirt po pagawa kami baka nito nung ating ko pong pamilya kaya nung okay mo po yung padala king aluang bansa nung malyari gawan tamo po pero gastos yun po na ay maling pa package ali ang ditak dito bisa kay lakad tanam miras ka ta ka rin nanong banwa sige po munta kami ken sige para atad mi mo yung t-shirt pero nga Timoy Jenny papayatad na kitang karela retang alawa di ba Mariat ba kani Mariat atad ta ka Florida ng poy manglet Florida America ay sulid
Florida Blanca. Aba muli naman next year siguro, di ba? O kaya... Balak bypass ko. Dayo po, nakasanting susulod, di ba? Yan. Design. Opo, masanting po sulod. Yan pong ginawang design Ken. Pero keng gulot ko, atin niya naman. Na? Peparin ang kaya naman. At niya po si Fer, kang double gulot. Atin niya si Per gulot. Diyos ko kasaya na double. Okay, malaos tamo. Karen, kakatang bisita double B. Okay. Okay. Bolosang Kapampangan, yung kaya ko ang paborito. Pangaslag ning Aldo. Tuwing nepong kanta, ingkekeng paramdam, yayang pangyang mayap, kekong makiramdam, keti Pilipinas, o aliwang lugal, midyan ko sang saya, kingkekeng tugtugan, dening kaya beni, kakung nga pagmasdan, asmong kaligaya, rugo panamdaman, lalong-lalo na po'y Arnel Panganiban, ampoy double B, as making katiman, ining director ni, kita magluto ya, Igari Bernardo, rugo me pagalya, pero makanyan man, tutong masayaya, dini nanong saya, dening kabalenta, ikong makiramdam, ngening kaworasan, dening kekeng kanta, kekayong layampang, midyan ko sang saya, kingkekong kabilian, lalo din de abroad, ngening kaworasan, indeng kong kanta, belang kasmila, bang midinan tula, sabian ming talaga, tangkilikan yungan, ingkantang Pampanga, ingamanong sisuan, luguran tasana, ing programa ngayon, sabian ko ke kayo, dening makiramdam, sugrado lang gwapo, tangkilikan yesa, ining programa yu, makarikilyangan, kekong Pilipino, ing kakong kapartner, ing manenayaya, tinyang buring sabian, itang para kaya, anya sana misdi, taglus me keka, para kang damdaman, ketang rima-rima. Sige dugtungan ke, ingke kang amano, balang maligaya, sabian kong mausto, hanggang makiramdam, manalbelang todo, keninang gwapo live, merakap tang gusto, neninang angkorman, sabihan kong tapatan, pasalamat kami, inagkadakengan, pangunahan na pong Arnel Panganiban, lalo na'y double B, at yung kagulutan, keta ng direktor, sabihan ko niya naman, Igari Bernardo, asme pong kapagal, pero panwalan ko, ing mesaya tangan, karening kantaming, puros Kapampangan, karenggang manalbe, salamat ke kayo, kantang Kapampangan, tatangkilikan niyo, niyaya liwang bansa, manalbelang todo, pasalamat kengan, susuporta kayo, manano na sana, sabihan ko kekongan, lalong lalo na po,
karetang kainakan, kantang kapangpangan, dapat tangkilikan, ing bapong lumabong, keti lalawigan, anyaing pasalamat, yan aing payabot mi, ke kayu ke kongan, susubaybay ngeni, keni ng gwapo live, asmoking katindi, reni ng arkon man, masaya lang dili, anya sa kabalen, tutu pangako mi, datang itangaldo, sabyan kong matindi, lalo yang lumabong, ding kanta taketi, subaybayan yula, batang may pakaili, dakal pa pong kanta, ding ke kaming gewa, nining kapartner ko, sabyan kong matampa, at lalong lalo na, aw sandang sa patiya, asmuking kanyaman, sabyan ko nang bigla, ngeni dimdam yun na. Ito po yung sandang pulosa. -1. Dakal pong dakal. Salamat. Yan. Kaya bali mayari Okay, malaos na po kaning kakatang programa. Okay, istaman pong okay. Okay, malaos na po kaning kakatang programa ang Pagmaragul ko Kapampangan ko at kaya baya pa po'y Arnel Panganiban ang po i-double B kaya katamong matenakan na partner kaning programang iti kakamben ha bistaman na mikakaditak tamong interruption yan ha meluto ya wawa sumangid na po niti at diretso ya rin yan kakamben yang nagluto yan kaya rin na ning programa tuloy-tuloy ya pamurin automated recording yung programa tamo okay kakamben nano nga Tata Arnel nano oras na magpaalam mo na sige po kaya ko ngampong nakirandam at menal beke kami keniking mabilo gayato kening Pagmaragul ko Kapampangan ko igi chopong personal kening gwapo live ibong manalo ang popoy misdi kaya kayo nga po kaluguran da kayo hangga po kayong Lunes albenyo kayong Pasibayo I love you all. Okay, dakal salamat kakamben at kareng sablang makirandam king programang Pagmaragul ko Kapampangan ko at dakal salamat Mr. Bong Manalo at Miss D. At reda pong mangutang karela at man-invite karela kung nanmila po retang karelang telephone number nung kamaknokar nyo po pwedeng awsan nung ating ko pong activity na buri po Kapampangan kakantang pulos ang Kapampangan akit yo po king screen tamo ay ba't reda pong karelang kantang Kapampangan manyatam po karatang bayong kantang gewada at piyabe-yabeda mga santing kanta menibat karibong Manalo at Miss D. Okay, dakal po salamat. Maya pa oras po kekongan at sana ang Aldo Domingo, abe-abe, kambeda ring pamilya, at etamo kakalingwan ing Aldo iti, ing meto nga oras para king babo, amayupaya, bala pong Domingo. Dakal po salamat and God bless kekongan, maya pa oras po kekongan.